Tinionka Tata IPL 2024 ni knockout match qualifier match 2 ni hinjago o match thungjangnai Sunrisers Hyderabad bai Rajasthan Royal borok kuni kasar o match thungjangnai thangnai match to Rajasthan rok RCB no markheno eliminate kai kabaka hari markhe kabukha ni borok ta qualifier match 2 thunga nai tongo tai jadin SRS ni kok thang thaka borok Kolkata thungi borok pai angoi Kolkata rok pai ni tara final hoika tai tini ni je RR by SRS ni misingui je paine borong thanai final je paya ke borong iron step sesongnai Rajasthan by Hyderabad ni kuni kasaro group stage league waisa match songja a jaga o Hyderabad ek run bai sipayu Rajasthan a jaga o ek run bai siboro hariu ta amesa group stage league ta hingke jodin chung borok duita tim ni bisingui kuni kasar head to head ko nai borok kuni kasar match songja 19 bar Rajasthan nok paijak 9 bar tai Hyderabad rok paijak 10 bar mane ke borok soman hekin ma tong tam pora ekdom kaisa sibang se besi payang ne borok khato direct borong a jagan borong jarni jagan bathak sine one step away from the final showdown ongi thang sinai ta borong omes thungjang nai je Chennai Chidambaram stadium man Chennai chepoko thungjang nai ta kaisa mat katal ma thungnai na ubo Hyderabad humgrao na Rajasthan humgrao ibo oinan humgrao borok ma thungnai ka to kisa oinan rokom borong feeling ong nai ta tai o match belai ni jabardast na ekdom nai thungnai tan bagi Rajasthan o pai borok final thangna musugo yang Hyderabad ro paine final thang musugo borok dekhan team ni bisingui ni dekhan team no jotono 100% rekhi jekpan bang nijini team no final talangoi trophy jitina jotono amthaki imang nonglai tongmani saboni imang khana ongna bota sung saimal jodin Rajasthan ro Hyderabad match na musugo borok poidan bang SRS ni opener no was borok oma khaina was borok clean ball ma khaina astama ko nai ainok saimano trabishe obisek bro opener kuni choli angka to borok panyan chance dong je Hyderabad borok Rajasthan panyan chance dong tai keto borok kuni choli kheto bosung marong na nutnok joton saimano rai hengke Rajasthan ni bowling nok to kom tawan chukdi Trent Ball Obis Khan taini ni Ashwin Yuvendra Chahal borok kuni borok charjana hai bowling pora form tong payo wicket bo kaham borok naiman ta khujja tei khela boti borok wicket bo thas ke naiman tai economic kom kho ball khayta hengke je Rajasthan ni je bowling kaham rok tini je Hyderabad rok ni je asuk goira tongle batting no bong tuma ajak borok kasari nargoi je mano bong no togri oi je borok obode khaimano defend de khaimano obuno manalin te lesi tini ni o 7:30 match manalin horni duita team ni playing 11 tung pulang na SRS ni playing 11 bahai ja una number 1 ka Travis Head number 2 Abhishek Sharma number 3 Rahul Tripathi number 4 Nitish Kumar Reddy number 5 Henry Klassen number 6 Shabaz Ahmed number 7 Abdul Samad number 8 Pat Cummins number 9 Bhuvneshwar Kumar number 10 T Natarajan number 11 Mayank Markandi impact player hengka Markram phan thungmano bakeba Glenn Phillips no phan muthungai man ta ke hai chung tai one side Rajasthani playing 11 ke number 1 nungnai Jaswal number 2 nungnai Tom Kular Kedmore nungnai number 3 Sanju Samsam number 4 Rian Parag 5 Dhruv Jewel number 6 Simran Hitmaya number 7 Roman Powell number 8 Ravichandra Ashwin number 9 Trent Ball number 10 Sandeep Sharma number 11 Abhishek Khan impact player hengka to Yuvendra Chahal phan muthung abo bang condition tai situation nai muthungnai cha hengka ta o duikhan team ni playing 11 nai ke pura ekdom thik thak combination pura balance tong ta duikhan team tok corona ni pura ekdom o jaga tap ku chinchongai cha ta nok tan choka o team bising bro duikhan bising bu team pai manai choka panang o jaga sanan pura ekdom muskil ong thakata haben ko kuroi nin takhuk ba pura ekdom prediction ni number 1 ongi tong khanda subscribe khaijak na ke baksa brok subscribe khaije na ka subscribe khaina ri tabung bising subscribe khai chungte फाइने काम मैच पूरा कवर खाने फाइने T20 वर्ल्ड कप ओबनो ओ चैनल बिसिंग पूरा चैनल थ्रू तीन पूरा नोई माने जों पूरा कवर खाने हाइबोई जों देले नो नंग बागै जों ट्राई खाइतों काम एंटरटेनिंग खाइनान बागै सो के तिनि मैच सापामेन राजस्थान पाइमानो ना हैदराबाद पाइमानो का आनी मते मानचिनी टीमनि प्रेडिक्शन मते के ओ मैच न क्लाइ थाके नो राजस्थान पाइमान तान बागै हिनबा ओबो तो Rajasthan nong komtawan sri orobo chess khainan belai no kam batting tong bowling tong te Hyderabad no ko to opener rokhim chole ka to brok match paiya Travis Abhishek Sharma brok out no kha Nitish Kumar Reddy out no khaman te brok yago match kripang yang match prak keple thang haita ang obviously thangne jekabon Rajasthan o match no painai final thangmano 26 tarikh Kolkata brok final match thungma haisi ko hangna kata one sok unok tolo comment khise te I bisio bu team IPL trophy jiti man uno tolo comment khai sari tang jotan comment pori tai reply bro